Wase ifika ihlala khona. Uma isahlezi khona kwase kusuka umfowabo wenkosi eyashona. Uthi indlunkulu izwe lizothini uma usuhleli kini sikhona. Ithi lensizwa ngikhona mina ngizokubhasobha buya uze ekhaya. Bathi uNdlunkulu wala akaze vume kule ndoda kodwa yamncenga waze wavuma. Uma esevumile wasebuye ezohlala ekhaya twabahlala amaNazaretha kwaba kuhle kwamnandi kanjeya kwahamba insuku isithi lensizwa yakwabo wenkosi ithi Ndlunkulu sihlezi kahle impela Ndlunkulu kuhle kudelile uthi kodwa besiyohlala kahle isikhathi eside uthi yodwa into ezosihlupha ekuhlaleni kwethu okuhle ongaka uthi lengane yakho iyabuza uNdlunkulu uthi hawu ngenze njani isithi lensizwa ibulale lento thatha lengane uyifake emhlalo ushone na emosheni ufike enqumo uyifake esakeni uyishiye khona lapha emosheni uNdlunkulu akaze engabaze lokho ngoba uthando shuthi laselunga phezulu kwezinto zonke esekhohlwe namazwi endoda yakhe kuyinkosi esiyakhothama uthi yathini mayithatha lengane yakhe ifika naye lapha ya mayehlisa lengane yayisengane ibambelela izigotela kumawayo isheke ingane uma yehlisa basekuhela kumawayo ukuthi hayi angeke ngiyibulale ingane mabuyela nayo emuva mayifika lapha uyabuza lo mfowabo wenkosi uthi hawu buya nayo ingane uyibulalanga na uthi ingibambile ingane yaze yakotela ngase ngihluleka wasemakhisa elinye icebo ukuthi akayibulale kodwa laphinde lamhlula lelo cebo kwathi owesithathu esemakhisa icebo lesithathu singiyagijima bangcwele wase ethi thatha lengane ushone naye emfuleni noma emhoshe noma edanini thatha lengane uyifake emhlane ufike ungayibheki uyidedele lapha edanini yabe lenkosikazi sikwenza lokho inhliziyo bangcwele yakhohlisa kakhulu baningi ongenzeka ukuthi yabakhohlisa khona lapha esontweni manje nkosa lo Ndlunkulu thwakaze ebulale ubuthongo ecabanga lo msebenzi omhlalelo kufanele owenza ukusa kwaziwa nguye bangcwele ebheke khona emfuleni noma edanyini lapho ayebulala khona ingane yakhe mayifika idedela ngazi noma le ndawo yayibridge noma ikanjani wabe seyidedela ngempela walalela amazwi alendoda yakhe ingane akaze ibheke yathi yabambelela ingane waphusha izandla yaye yakhala phansi ingane wathi yabheka ingane yashona phansi yashona phezulu ithi ma kwashuthi unina akasenandaba nayo wabe sekhuphuka uma wayesebheke ekhaya kule ndoda yakhe emthanda kakhulu mayifika izwi lokuqala yambuza indoda uthi iphi ingane na ithi le nkosikazi ingane uthi sengibulele ithi hawu ubulala ingane yakho ukuphela kwayo okushuthi nami angiphephile nami ngangibulala maNazaretha into enjalo ikhona bangaka abakhona la esontweni ingane zabo abangakayishuphuli wenzeka ushembe kunikeze ingane ethi ayigcini kulonde ebusuku nemini kodwa bese uyithathela wena isinqumo ingane yakho hamba uyibulala zinsizwe ezinhle zaseNazaretha sengihlala phansi noma ngaqhamuka intombi enhle kangakanani ethi mayishaya kufaca ke ishathi ithi mayibheke ibhenge ingceme ngathi ngilosi uma ethi yakuthanda ngaphezulu abazali bakho nangaphezulu kaShembe ubaleke ngazo zombili nawe inkosazana enhle yaseNazaretha uma kufika ihwanqe lihle lithi lithanda phezulu abazali bakho naphezulu kaShembe ubaleke ngazo zombili inkosazana ngoba uthando luhle lidlula kubazali siyabonga abangcwele ethuba siyacela siliphathe kahle cela ukuhlala ukwehlela ngezantsi Nkosi busenikuzile amen ikhetha Nkosi engcwele yasemhleni yamaNazaretha ngazulizwe amen ngisukuma nokubingelela abashumayeli ngibingelele abakhokheli ngibingelela ihamende yonke asezulwini engcwele amen umntwana oguqela umntwana kaMazivuko ningixolele bangcwele ngithuke kakhulu kwaze kwahamba ngishizwe ngisukuma nje nami ngizoshaya amabili amathathu ngihlele ngenzansi ngoba ithi sesemva kwamzimba kaNtshubovu njengamanje sizilindele inkonzo
Ngizoqala ngokubonga bazali bethu bashumayeli noma umkhokheli ithuba elisinikeza lona lokuthi nje kuhlala kuthiwa kunenabasho isandanezwe ake size ukuthi nabasho mayingasakhuluma indaba yendondo sithiwa ikhuluma indaba kaNkulunkulu ithini. Ngicela futhi ngidlule ukubonga ngohambo lase Davidton la last week ngesabatha sahamba kahle bomshumayeli sicela ukubonga nabazali abasupporta ngetransport nomama. Ngizocela umshumayeli and misibusise masibusisa amen. Ngizocela ngihlabelelo 149 iverse lesibili. Cela ngihlabelele seke maNazaretha mina ukuhlabelela ngikwazi kahle. Nazaretha ibani muye nizothandwa nguJehova ngingahlali kumdala wensuku uguqa wami phambi kwabayingcwele kungabi isiningiso noma ukukhipha asakabakhumbula abakithi ezulwini lakhe kodwa ngicela ukuba isibusiso ngoba nginovalo njengoba ngiguqile akazi ukuthi emva kokuhlala phansi kwamushe buzobhalana isibusiso noma icala kodwa ngicela sala sebhala isibusiso. Siyabonga umakhosazane inkonzo yasekuseni enhle kangaka benginovalo ngane ngoba bewuthi enkosazaneni ukhuluma naye ithi hayi ngiyasaba mina ukukhuluma kodwa nikwenze ekseni bafowethu siyabonga kushoda lapha nalapho futhi silungise khona ukuthi uma ngabe ushumayela ushaya ivesi libe linye bese uhlala phezulu indaba uhlale phansi awuhlabelele sonke ihlabelo usiqede awethi futhi evesini lesibili uqede lonke bese ngicela nangaphi labakhosana amancane abomama nakobabami ngesabatha yathi inyanga yezu lo msebenzi esikuwo wenabasho waqala mhla ka27 January 1990 le eJudea wabusiswa inkosi inyanga yezulu yathi ngiyawubusisa lo msebenzi ngoba uzokwenza ukuthi izingane zamaNazaretha zingafundiswa ngepolitiki ezikolweni kodwa zifundiswe ukuNazaretha. Amen. Lo msebenzi wenabasho into angiqale lapho ngoba omunye angazi ukuthi kunenabasho kodwa manje akazi ukuthi yasungulwa nini kanjani yayisungulelwa futhi nabasho ethempelini ukuthi uthi ushemba kube nenabasho ngoba kuyini wakuzoqoqwa thina ngane ngoba esikoleni kwafundiswa osonto isikolo yonke leyo nto asemhlabeni kodwa ushembe wafika naloko ukuthi ingane akube nenabasho umkhumbulayo nje bomshumayeli esitshela indaba yomlando wenabasho umshumayeli umkhanazo uhlala uchephezini kwazolonke. Amen. Siyabonga amakhosazane intshumayelo enisenzele zona ngoba ngelinye ilanga kuyenzeka elinye insizwe zazintathu ziphume inqile ziyozingela zaphuma zahamba zithe nafika esigangeni kanti kunenyamazane yayinesixhumo esincane ithi le nyamazane mntanami hlala lana ungayindawo obhasopa umuntu. Ithi mayihamba le nyamazane lena yahamba yawufuna ukudla sasala lesixhumo lesi sitheni masisala saqhubeka sona ngoba ingane engayezona itshela abazali kuyona ingane nabasho ekhaya inabasho iqala ekhaya izesontweni njengenhlonipho akukho lokuthi kuthiwa ingane ufuna igqoka ibhigili ifake ithayithi yojima akukho la eNazaretha lokho makhosazana. Ithe mayihamba le nyamazane umntwana nayo wasala wangayezi lisho umzali
yahamba ihamba itheni inyukela eqhamuka emizini yabantu lapha yasibuza ukuthi yabona imbuzi ikhulekiwe yasibuza ukuthi hawu uyena umuntu yathi imbuzi cha angiyena umuntu kodwa ngikhuleka lana ngikhuleka umuntu yandlula yanyuka yafica iqaphu sikhulekiwe sabekela amanzi yabuza yathi uyena umuntu yathi isiqaphu cha angiyena umuntu wathi njengoba ngilana ngikhuleka umuntu omqaphele umuntu esontweni ithema inyuka yadlula komunye umuzi esibayeni sogcina ngomene yasibuza ukuthi njengoba ngingena lana yini labantu ngoba kuthiwa ngoqaphela umuntu umqaphelele esontweni umuntu yandlula kanti ibhadi layo izohlangana nenqina elalihamba leyozingela lithena behlangane zasezayijaha zayibamba leyo umntwana omnyamazane bemnquma wafa bahamba bomphika bathena sebezomudla ufuna ize kahle ke lana ngoba ngizokubuza umbuzo egcineni ithi njengoba sebeyibambile sebeyidla ithenye insizwa yesithathu zazintathu lezizwe zizengela ithi lesithathu ngicela ukuthi anokudla konke kodwa longishiyela indlebe zenyamazane ngiyathanda nidle yonke inyama niqede kodwa ningishiyele nje indlebe lenyamazane nje ningizodla lona mina aphela wena namhlanje abazingela bayaziphela namhlanje sidle ngasasa bathe sebedla ngasasa badla zase zasala izindlebe lezi kodwa bala umona inhliziyo ogwavumayo yathatha ukudla bakudla ngoba bangamshiyela lo ngekho iyaqamba lensizwa isiyabuya ntambama isiyabuza ukuthi eyami inyama engicela ukuthi ningishiyele yona ngabe nibekephi ithi lensizwa ngithanda indlebe ezenyamazane iwona ukuthi ngithanda njengoba thina sela esontweni yini wena ethandayo ngoba uma kwenziwa izinto uyaxeka noma thekaniela awufuni ukuthi wena wamsana nabanye abantu yini ethandayo esontweni ukuhlubuka komuntu akusuka ukuthi aphika unyazi uNkulunkulu kodwa ukuhlubuka komuntu ungabe into ethanda esontweni uthandani njengoba la uma ngabe ungathandile ukuthi esontweni unenkinga yele emanzini angikho lapho ithi lensizwa mangishela ngenyama asibuyele egangeni siyothola umama walengane sizoyibuza ukuthi inazo indlebe ekunenkonzo ekseni uthi mayefika amthola lo mama bese bebuza ukuthi mama umntwana wakho njengoba mfikanga engekho uzengele yithina wadliwe yithina manje mama njengoba size lana sinenkinga sifuna ukubuza ukuthi umntwana wakho njengoba lana unazo yini izinto njengoba simthathile ubenazo yini indlebe athi mama ngizothi cha benganazo hawu mama yebo benganazo noma mazikhona ukuthi bayihlobisile ngoba ngithema ngiphuma ngiyofuna ukudla azobuya yakhe ngamtshela ngathi wapasa umuntu asangampasa umuntu uhambele kumuntu uma kushunyelwe ethempelini ufuna ukuphuma phakathi bamba meeting asifunda ekhadini ishingane nawasho ukuthi meeting asifundi abagcina engifuna ukusho umuntu okobelele inkonzo ekseni ukuthi ubenazo indlebe zokuzwa inkonzo asekuseni ngoba isitibela ngicabanga ukuthi siphuma ujantshi soshayisa umuntu kodwa sishayisa umuntu ohlele ejantshwazi ngiyacela izinsizwa libe linye ivesi uhlale endabeni udede labanye ngiyacela la ngakhuluma kahle uNkulunkulu angithethelele Nkosi buseni ngizwile amen ngiyayikhetha inkosi asephakameni silandela kunyazi lwezulu sinethemba ukuthi ngezikhathi zonke ushembu uyasizwa amen lo guqile kumfana okaBheka ngokuhlala ke manje ngihlala le eKapa kodwa kudabuka ngidabuke eNewcastle amen ngizocela ke ngevesi lesihlanu ku232 ukwethemba osimagade osimagade no utashangaye awethemba
ngiyakhetha unyazi amen kade sikhona ekseni sizwile namanje siyezwa kodwa sicela ushembe unyazi ahlale kithi amen engicela ke kunakho konke ukuthi njengoba silapha sonke sibethe ingubo ezimhlophe ukuthi uma bekungenzeka besingakhumbula okushiwo amakhosi angemuva nonyazi lwezulu amen okunye ithi inkosi yamaNazaretha ngenye imini ithi ke njengoba nilapha nonke intambo zenu zixhumile lapha kushembe amen ithi ke kodwa ushembe uyahlale njalo uthi uyayibheke le ntambo uyathi ukuyidonsa ngenye imini mayeyidonsa athola ukuthi sihula phansi kwena usuhlehlile kuye kunengoma lapha ekhaya ithi ngihlehliswe ngibani kulapha endlini yakho Nkosi amen uma ke bekungenzeka engathi besingacela ukuthi ushembe intambo lezi ezixhume kuye nemphefumulo yethu le exhume kuye engathi bingahlala ixhume kuye njalo sebe baningi koshembe manje kufanele sicacise masithi baxhume kuphi sifuna baxhume onyazini lwezulu lokhu ngikusho ngoba ngithi ukwethemba usimakade kuyinto ehle kuyedeleleka ingoba ngizwa ngikhumbula ukuthi konje ngeyimini kwathiwa lapha ekhaya kuyafuneka umuntu ayikhokhe inkomo kaShembe asho ukuthi ke uShembe wenzani kubo noma ungakukhuluma okunye kodwa uthi omunye ubaba ngenye imini kuyafuneka ukuthi lapha ekhaya kokukhuluma uShembe into ayenzile kini noma ayenzile kuwe ukuze kusasa nobana angacabanga ukuthi uShembe usindisa abantu abale eThekwini kodwa nabaseduzane kini uyabasindisa amen kwathi ngo2013 kwakuDisemba sasikade sihlele emzini wakwaSibiya sikade silalela nje inkonzo ngoba umkhuba nje sivama ukwenza amasenye ukhasela nalabafu bafana sasikhula nabo kuyenzeka ke sihleli ke endlini sekungena ucingo luvele ekhaya bayafona bathi ke uma uzala mina nangulele phansi ushawa istroke amen hawu siyeke lokho esasikwenza sicishe kwalezo inkonzo sasiyilalele sigijime nenhla isuthi leya kwaSibiya sayofika ekhaya sathi masifika ekhaya kwakuyikhathi zasemini ko2 ntambama kanje sathi masifika khona simfika ngempela ulele phansi sesithi thina ngithi mina abamthathe okungenani bamlethe ngapha endlini esinokuthandaza kuye ekhaya sizobe sesithandaza sicela uShembe ngoba angeke sibize odokotela ngasafe sasa simbeka ngapha endlini sase sihlawela ihlawelo 58 sathi baba wethu sezulwini sahlawela sayosiqeda ngoba phela sibone kobaba besifundisa ukuthi la ekhaya magulwa umthandazo umgidi uma ungagidi noma ungathandazi noma ungamlandela uShembe yolingisa loya mama owasiwaya unyanga yezulu ayothi baba ngizocela abantwana ithi inkosi awuthandazi wena uhamba uthandaza uzobathola abantwana kwathi ngo2 sase siguqa sawuhlabela ihlabelelo 58 sasho sathi baba wethu sezulwini sathi masisiqede ihlabelelo sathi amen sase sibhekisa onyazini ngoba thina sitshela ukuthi uShembe unyazi akekho omunye nangempela ke kwabanjalo sathi masiqede umthandazo umzwe kahle ngithe uma wayeshawa istroke samfica isandla sitshekile nentamo ithe sase sithi thina awu sizokwenza njani sase sibiza uShembe unyazi lwezulu sathi masiqeda sithi amen wayesekhuluma uthi kithi njengoba nina nithi baba wethu sezulwini uthi maliphathe ngobungcwele sihlabele sithi umoya wakho mawuze Nkosi uthi emnyango la sasiguqe khona wabona unyazi lufaka umjivo omhlophe nesigqoko esimnyama kukhona lalibathethise ebaleni lithi angafuni ngaye amen usekhona namanje uShembe konjalo esikhuluma ngoba sibaningi Nkosi usenikuzwile Monilo omuhle
egameni lenkosi enhle yamaNazaretha Shembo engcwele unyazi lwezulu ngibingelela abagcotshwa nebandla elikhulu likaMenzi wezulu nomhlaba amen lo mfana oguqe lapha owase intabeni zawaNongoma igama nguMenzi ngwakwasibiya amen maNazaretha ayingcwele awuyona into elula ukuguqa lapha kodwa futhi khona indawana eyithinte ethi uJehova ufuna ukubongwa ngasenzela khona imizuzu nezikhathi amen kodwa awukwazi ukubonga uJehova mawuhleli wenebe uJehova ufuna abantu abakhutheleyo noma sewunesiqubulo nesakha esithi kuleli bandla akufuneki ugijima kuhlukene igabe impili bantu abasha ngifuna ukukhumbuza kuleyo ndawana khona ukugijima okuhle kwasezulwini ngokuthi makuthiwa kuyagulwa phakathi edrobheni eCarlton Center uthatha umNazaretha wakho nehlabelo sakho unikele khona ungamenywe umuntu ungaceliwe ngoba uzwa kuthiwa kunosisi okwasezulwini lokho kugijima khona ukugijima okubi kokuthi sithi hleli siyinhlalisuthi sishiyana ngezigaba zethu kulokhu kuhlala kwethu mhlambe phakathi kwethu kukhona umuntu omdala onempunga akunankinga noma ngabe lo muntu kuthiwa akaphelele kodwa mayemdala phambi kaShembe yena omdala kithi kubonakala inhlalisuthi ngo5 to 9 ekseni imeka loba omdala khona iyomemezisa onto ekhona ifika ifunda umthandazo izithi amen ibusise ekhona omdala akufuneka ukugijima webantu abasha emzini wasephakameni inkonzo egibisila inikwa abashumayeli uthi omunye umshumayeli sahleli nobaba mkhulu inyamana ndala uthi lo mshumayeli sayiziphumula into yasezulwini emva kwesikhashana sihleli nayo yathi bantu abami yathi ngikhathele bathi nceke yenkosi ukhathazwe yini yayisithi namhlathi ngibuye Edeni kade ngiyokhulula uAdamu noEva lokhu baboshwa abaze bakhululwe kade siyobakhulula thina boShembe akabonga uNkulunkulu engamula ewala matigulu uhamba nezinsizwa ayahamba nazo kulezo nsizwa kwakunendoda kwankwanyana ubaba uNkwanyana wayesebona umuthi ngaphesheya kwamatigulu wayesethi bantu abami ngifuna ukuphumula kulo yamuthi yayisithi indoda kwankwanyana hayi nceke yenkosi lesasihlahla sinenyoka ungahlali kuso yayisidlula into yasezulwini kodwa ebusuku leyo ndoda akazilale kwasuka isihlahla sayoyishaya sathi uncabeleni uNkulunkulu efuna ukuhlala kimi na sayishaya le ndoda kwathi makusekuseni yayisinikela kwindlamhlathi yathi inkosi yamakhosi njoba nginjena ilesihlahla nkosi enqaba ukuphumule kuso manje singishayile ebusuku yayisithi inkosi thatha imbuzi uye kulomuntu okade kushaya maNazaretha hambi wangathi sihlahla ngoba ushaya uNkulunkulu ukhuluma ilimi engaphezulu kwamalanguage akhona emhlabeni wazi language eyihlahla wazi language yotshani wazi language yabantu Shembe yikho sithi uNkulunkulu singananazi singaceli umuntu kusho njalo amen wayesenikela ngembuzi lo baba wayeseba right wabamuhla kabonga uNkulunkulu amen khona ingoma sengihlala phansi bafowethu kusele 2 minutes khona ingoma e32 ngifuna le verse ngizoyikhuluma ngeke uyifunde ngifuna le verse ethi ku32 ngithokoze ngikhaneliswe ekukhonzeni ngihlanganyele nabangcwele abahlale belindile ngicela ukuphinde kokugcina 32 ngithokoze ukuba sendlini yonyazi ngiphinde nganeliswe ukubizwa ngenhlalisuthi encane yakuleli sonto
mase ngithokozile ngihlale nabangcwele abafana nani abahlala belindile uyakuthokozela ukuhlala kanje anguzwa amen uyakuthokozela ukuhlala kanje Ntalisuthi mawukuthokozela ukuhlala kanje ungenelani ngejini edabukile yasemakhaya esabatheni kuyisabatha mawukuthokozela ukuba lapha endlini ungasoli lutho ungenankinga nokuhlala kanje kwenziwa yini nishawula yini sangimenyezwe isonto nifaka iMnazaretha egcina lapha nifuna ukubuka ba mawukuthokozela nkosazana enhle ukuba lapha njengoba wembozile kwenziwa yini ufaka inwele eziqhunyiwe ekhanda mawukuthi uyathokoza ukuba leli bandla nkosazana akithi ebuhleni uyifaka kanjani inzipho zakho lezi eziqhunywa lapha edolobheni mawukuthokozela waneliswa ukhonza unyazi lwezulu uthi umfundisi umhlongo sengivala abangcwele ngoba isikhathi akusona esami enikuyinkonzo enyokeni uthi Nazaretha mina ngapha phama sengifile uthi ngapha phama ngihamba amanesi esibhedlela sengishonile uthi kwelizayo ngafika unyazi lwezulu uthi wathi unyazi lwezulu mntanami asambeni uthi sahamba uthi safika igawini sasezulwini uthi amakhosazana ayesina ukusina lapha ekhaya ayengashaya itwalatha kodwa ayesina kunabantu abagudi makuthiwa kudanswa makuthiwa uyaqala izitha uyabhoreka uthi sayibona intombi zikulayini sihlokoloza ngama-umbrella siphakamisa amahawu uthi wayesethi uNkulunkulu unyazi lwezulu mfundisi wami ubani ombona kuloya layini osina lapha uthi ngase ngimoyizela ngoba ngiyibona indodakazi yami uwakhona uthi ngase ngithi nansi inkosi yamakhosi indodakazi yami uwakhona yayisithi inkosi yamaNazaretha mfundisi lengane yona ekumele lapha ezwini ukuba lengane ayikho emgidini ngabe namhlanje ngeke nguvuse ngikuvusela ukuthi ingane yakho izojapha ukuthi ufe kanjani ngiuNkulunkulu wayo wey uyosina nini wena emgidini omkhulu kanti bamele kanjani abantu bakini wena kuzonikelwa lapha bantwana benkosi kunabantu abanesitayela esimpi inkonzo belibandla ayipheleli makuthiwa amen khona inkonzo enkulu yokuthethwa kwamasala inkonzo ukuthi bonke abantu bakini abasesigodini sosizi babuye lapha bemeboxini uze no10 wakho ubanikelele mawungenza inkonzo uhlala ngaphandle lapha uyothetha ninikala abantu bakini abafa ufuna ukuyogunda isimahoho inkosi nakuzwile amen
inkosi enkulu yasebuhleni unyazi lwezulu. Bathandwa abahle basezulwini. Oqala ngizocela into ethelelo mina ngaba ngisukumile ngibona isikhala isizwe sezulu. Lo guqile umfana wakaMbuli ezweni lase Newcastle ayibonkosi amaNazaretha. Kule inyanga sikhonze izinto ezikaThixo nyaye ngikhumbule insizwe engizalayo ngenye imini eyathi isuka emazweni aseGoli ifika ekhaya ithi uthi umfundisi uKhumalo uNkulunkulu okade esibusise ngaye uthi mangabe efika kuzobeka insizwe engizalayo uthi mfana kaMbuli wafika ubaba wakho kimi wathi mfundisi sengimdala ngitholele inkonzo yobuNazaretha sengimdala kodwa ngiyacela ukuba lo mfana ube nguye ozokungikhonzela. Ngithitwa le ndaba akasibiya manje. Ingabe njengoba silapha namhlanje njengoba wena sowenza izinto zakho ngendlela yakho uyintsha yakuleli bandla ingabe kuwe kunjani sikhonze inkosi hayi ngeke uthi umfundisi uKhumalo ngelinye ilanga uma ekhuluma uthi lo Shembe mdala sikhonze izinto ezikaNkulunkulu wabona isalukazi sakaDlamini ngelinye ilanga isalukazi sakaDlamini singaba ingane yakwakhe ekade akushadelwa ingabathola abantwana isikhulele inyanga sezu11 seyiye kweyesi12 uthi wasuka uthi sasuka isalukazi sakaDlamini lengane isasibhedlela uthi wasuka uthi wabamba imoto uthi wafika wehla eThekwini uthi wathola imoto eziyebuhleni ngesikhathi kaMngalo Zinde asilinganana nezabasemhlabeni umthendo ohlabisa umdala eminye ihlabisa amila uphusha phansi njengekho we uthi uma ngabe efika ebuhleni bamaNazaretha uthi wayithola inkosi Nazaretha inyanga yezulu inikelisa uthi wafika uthi wathi baba ngibuye esibhedlela bathi odokotela unkosikazi wakwami oshadele indodana yami uthi ukhulelwe inyanga sezela kweyesi12 uthi bathi odokotela uma ke wathi uthi uyaqala uyazama uyayikhahlela ingane uyahamba uma uyahamba ingane uthi ayisibamba uthi ayisincane into yasezulwini inyanga yezulu esihlanganisa umjiva uthi ayisinqika esihlalweni kanjena uthi asuka yangena endlini uthi yaphuma ngesivinini uthi yathi ndingezeni intambo la kimi uthi ayithatha intambo ayiphusa phezulu uthi ayinqaka uthi ayithatha ayiphusa phezulu uthi ayinqaka uthi ayithatha ayiphusa phezulu kwasigaba kathathu uthi wasabopha amafindo amabili wathi ngale mfindo yokuqala ngiyawubamba umphefumulo womama ngale mfindo lesibili ngiyawubamba umphefumulo lengane uthi wasuka uthi